التسوية وفيها الأمن وفيها الأمان إن شاء الله. برايت بسلمان خصوصا كردما جانكي باش قهداري بكن أفان خطبه هنم هرقام نكارن جوارا بيجن لورا نقطة حساسا عردكو بزمان ما الولات اخوام بيجن مايل الغامن لغم عرده ده هنا يعني عردك او ساكنه تف ماينن دماغ مرض كيفك احتمال ما داب باقن قالوا بتا قجي مالا ماجي خرات با اوجي خرات فايجاب خاصك ممكن به اما بيلوان قنبله وان الغام وان ماينه هاني لكن برحتي سيداب ماشن عدالة وظلم قالوا جماعته دولتك بكردي دولتك چواتي آواكرن ولاتك چواتي آواكرن وپاراستن وولاتك چوا خرات به ويران دبه دي كلمة رحتن بعدالة آواد به بنا عدالتي جي ولات خرات به أذيه قدش بيروانكن عدالة معنوي وكهفية إنسانا معنوي آزادية إنسان معنوي إنسان تدا سربست بن عبادت خو سربست به زمانی وی سربست به کلتوراوی سربست به تدا تجارت خو بکه چوندن و هاتناوی سربست به خبرداناوی سربست به آزاد و از چقا خبردم احترازات چه بکم اوه معنی آزادی نساخ به ایوره پاراستن فقیر به ایپره وره داینه بندست به آلیکاریه وره کرن معنی آزادی و عدالت اوه گلو جماعته انسان اکی کدولات خدا گاوا کوب بزانه به والله از فقیر بکوم حکومت من آلیکاری متکه از نخوش بکوم ابن بعد دکتر پره بدمن آگر مالا مبکه و مالا کتازش مرا آوا بکه یک دست خود ریجه مبکه وی دولت آنه مبپارزه نایل کس کی ظلمه مبکه دین مجمرا سربسته زمان مجمرا سربسته کلتورا مجمرا سربسته انسان اکی کو حیاته وهاب دولت اویدا او دولت گوتن دولتک عادل سیستم اوی عدالته ملتی وی دولت هانه کیف خوشن سربلندن دلگشن لدولت خو الولات خو خدی درد کون شر دکن جبونه ولات خو ورن کشتنشی آخا ولات خو برنادن چما برنادن دبی آخا منه استدا آزادم دین من خبردان من ناموس من شرف من مال و ملکم تف پاراستیه از چما جوی ولات در کون هرم جیانه کی کو انزانم عجبا چه سر من مثال کی جوارا بدن برا باش و رفعم کرن شخص کی جوا د شرکت کی دا کار دکه معاشی پاکه گارانتی کار دانه که آلیکاریا ویدکن حقی وی نخوارنا ظلمه لناکن اب انسان هانه یک جرا بیجه تجوی دکان و شرکت در که ورا جمن از کار کی بدمته تنوی کابرای ناست کی نه چه کاری بدته تزانی چه قاسم معاش بدته نزانی ته در راحت بی نرحتی تویج نزانی ته چما مالا خو کار خوی پاک ته بیلی ته هر بکوی تشتکی تو هیجا نزانی چوه بلکی وی ظلام درواجی کرد بلکی معاشت نداته بلکی صحت زیده تا دا خبتاندن پرکی کم تنزانی ایجا دما کت جکار خورازی بی جپاترون و شف خورازی بی جمعاش خورازی بی صحت کار خو تولات خو نایلی قالوا جماعته دما کت دولت دا عدالت هبه ان فقیر و ان زنگین ان بچوک و ان مزن سروک دولت بگره حتی ان ابي بچوک و تفل همبر قانون وکهبن اولات هانه آوا کرن اولات هانه پاراستن بن الوان دولتك عمله دجين وقت روكي ديتيا كود بجن والله سروك وزير وان يعني باش باخانم بجن سروك وزير وان في تشتي كده دولتي حساب جنا خواستيه والله بقركاوي جدگرن وقت ديتيا كود والله ظلمن في فقير كرن للوي زنگين نكرن قانون اكيداتين هر کس حرمتاوي قانون دگره ولا توهات آوا کرن لدما کو ظلم هبه قالوا جماعته حساب كن باوكي سي حب چار حب لايوي هنه هر لاكي خو اودكي داي ولكن لا يكدب اودا تتنه تد بالكون دب كبي خو خاوين وزبستان تد بالكون دب كبي خو اي اجي لا يتم بابو تلا ابني ليواناش تا چترن او اولاد هانه چه قصا اجباب حسبك اي چوا اليكاريا باوي خوبك یک ور سر باوي بشكنه چوا باوي خو بپاريزه قط نا پاريزه برای خوشی نپارزه حتی جوره بجه بر مالا و توپا خوده لیکه به مالا و بشوته خرابش بونه اجوی ظلمه بفلت موجی و کامل ببن مظلوم لورا اون ظلمه المتکن از بره و از اولاد وی باوی هانمه بون زوستان د اوده گرم دا البالکون سرمادات کفم خو هاوین اونتا اوده و هونکن در و گرم اتخو چه بیانه اویا معنی ظلمه یقلو جماعته
ملت ولاتکی اگر که فرق و جدایی ناوان ده هبه جبان زمانی وی جبان رنگی وی جبان دینی وی جبان مذهبی وی اگر فرق و جدایی هبه هنکی سردست بن هنکی بنی بن هنکی حقی وان هبه هنکی حقی وان تنبه ملت وی ولات آخا خو ناپارزن ولات خو ناپارزن حتی بری هر کسی بفروشن من مثال براجبان وره فهم کرن ایران چند رو بره هفته که او اسرائیل شارد کن بری هر تشتی ملت ایران چه ما وی جاسوستی هانه هاتن کرن چه ما وی خرابی هانه کرن برا کس کی وان نپارزه دشار دنیای دا ان عسكر مازن صحت عول دا هات کشتن معناوی خرابون اوی دولت هانه دمت کی وانا تشتکی خراب کرنه ان عسكر وان مازن زان سروک عسكر هنه کل بین قائد الارکان سروک عسكر وان مازن کل صحت عول داد مالا خودت اودا خوی خویدا سروک عسكر وره کشتن اوی علامتی کو وی ملت هانه بدولت اخرى خاینه وی ملت درحت ندی ولات خدا لو ما سروک خود فروشن زمان وره باوی خوشی بفروشن لورا فقير شعبي وان برادنا ظلمي دينن رحتيه وان ازاديه وان اخا وان داتنا لسروي نصيحتك مجرى بري ملتي مرة هي شخداي خو بترسن عادل بن حق ملتي خو بدن برا ملتي وهركس ورا مرحلكي ورا درجكي بيجي اخا من دولتا من مال بابي من از ناچم دروا لدماكو ملت فقیر به پراتنا بن ظلم هنکی ورا کرن هنکی کیف خوش هنکی جی بن دست بن وی وقت ملت آخا خود فروشه اویا باش بزامن چما ملت اوروپی بپرانیش دولت خو حست کن لورا به دولت من حق مدامن از به پر نامینم از برسی نامینم از به مال نامینم از به دکتر نامینم لدما کل ولات ما نانتنا با آفتنا با معاشتنا با مالتنا با دکترتنا بن في ملت الفي آخا هني حسناك عدالت دولت دعوة كرن ظلم دولت ولت خراتك پریشان كمالا خراتك افيا قانون بزان بن ودولتك پرچه ديد ودولتك جهفكت ديد دولتك ضعيف ديد بزان بن عيب دو دولتها هني دهية عيب دوان دهية مثلا كبشوك جوارا بيجم او خطبه همه خلاص كن عمر كري عبد العزيز يك جوان خليفه محتبر بقدر وقيمته والی کی جوالی وی مکتوبک جرات شینه دبی هنکی پراج خزینه دولتش برا بشینه باجار مخرابنه باجار امی کی باجار خو آباب کن دبی باجار خوب عدالت آباب کن ریا باجار خوب عدالت بدن آباب کرن به عدالت تی آباب کی به ظلم نه آباب کرن عادل بن تی زنگین ببی فقیری کی هبش ظلمه زنگینی کی هبش عدالت بیا باش بزن بن رب العالمين عز وجل عدالته تخ سيستم ما تخ قانون ما ام ببن وكهبت قانون خدا لاخا خل ولات خدي دركبن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل إمام عادل ليس معناه إمام المسجد الذي يدير الناس إمام كذلك منهم ولكن الذي يدير البلد فهو إمام يؤمهم الإمام العادل أقرب الناس مجلسا إلى الله يوم القيامة وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعده منه مجلسا إمام جائر أي الظالم إمام ظالم فهو أبعد الناس من رحمة الله عز وجل صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام الترمذي شارع بردره Profeten säger sallallahu alaihi wasallam när mesta personer i de dagen för Allah azza wa jall de som styrer folk med adala med rättfärdighet imamen adel och dålig person och där som långt för Allah azza wa jall och har icke rahma för Allah till han det som styrer folk på orättfärdighet imamen jar zalim نرجو الله أن يحفظنا منهم إن شاء الله پیغمبر ما وها فرماند کرد به نزدیکتر انسان روز قیامتش خاطر ریبر عادل اوی ریبر ملتنا بعدالت و دبی ام کسی کش خاطر دوره و اج رحمه خاطر محرومه اوان رهبر و سروک ظالمن ایجا حساب الجموع
روز قیامت کید خوازه نزدیک خدای ببره خو باش بکه راست بکه و کید خوازه خدای دور که و جهنم جی وکریه برای جا ظلم بکه العباد خدای رب عالم آخرت حسابی دیکی رب عالم رهبر ما اصلاح بکه وان هدایت بکه ایمان بکه نصیب وان عدالت تخجیان وان ترس خدای دیکه و دل وان بعدالت ولات و ملت بدن اداره کرن الظلمه دور بكفن خرابيه دور بكفن ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم، اللهم اجعلهم حكاما عادلين يحكمون بين العباد بالعدل والرحمة وأبعدهم عن الشيطان والظالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم